So uNkulunkulu ke ngaso sonke isikhathi mekuthandile wakuthanda uyakulungisa akubeke emqweni akufundise ngokuhle akuhambise ngokuhle akuphilise ngokuhle akucebise mase uphila ngalo moya ke usuphila ngendlela ukuthi uyakubona uku-wrong uyakubona uku-right uyayibona imicabango ephuma kuwena kuwena embi uyayibona imicabango ukuthi ngicabanga yebhari yasegazi le micabango yebhari yasegazi khona nemicabango uyibona ukuthi hayi no yazi yaNkulunkulu le yabo. So njengamanje uba ngenza le video ke bafethu nawe usuyikhethela ukuthi njengoba ngisho lento mhlawumbe imicabango eyaba le micabango le yabo imicabango emihle le ngenzani noma imicabango emimbi uyikhethela ukuthi uya ngakephi yabo lonto kule life bafethu sibhekeni sithande asijabuleni bafethu ukhumbule bafethu umkhumbulo mina umshayi wazi bafethu umkhumbulo bafethu yonke into bafethu ngizodala ihavoc encane bafethu kodwa positive bafethu angizukusukela umuntu bafethu khona labantu ingafanele basukela kodwa ke